Wati Jorafano Kubuni Luku Adon Rokai, Nogo Achuki Tongyaway, Shalbrum Wati Shatung, Kabangma Kebemuni Bishinti, Luku Chobasuni Bagi, Joba Kaina Onkorjak, Koromsuni Khakhamjakha Sikla MLA Paul Dangshu. Awakino Lelamong Shal, Kokti Shalo, Lelamong Nahariaway, Wati Joravo, Lamahambya, Lashui Manya, Angi Toma Jorafano, Amseni Lukurok, Tangpai Kaina, Lama Gari Hini, Koktoma Mamabai, Tangu Shoika, Chakbaitani. Bidanshoba Amzai, Damsora, Te, Bortola, Bisiwo, our Tangi, Lukurokbai, Kaham Kogro Shalaika. Asu Simia, Lukuroni Nogo Tangibo, Bere Naika. Koktoma Tunan Biskango, Asani, Bere Monoti, Borom Gadang, Emile, Haphangni, Shamong Butanonoti, Amseni, Lamahambya, Tangpani, Shebronoti, Belendo, Khakhamjakha. Nadi nung kaisa hili area ba kaisa para kisa bazar ni kisa kesal jara tongnai dok nung nai nadi ajaga 70 families 80 families currently abong ka fact tabuk chini honorable CM botam statement di abo bini bono official bini team jara bono report dunai bono je parani health status jara ko rinai borok no sai mane borok bahiki reka hingkai jodi obno kaham hinu hingkai manipulation numbers manipulation khajago budget manipulation khajago to ob to clear nugui to no nai di olama o yangtei o minister sokno phada phaino borok jibono phaya olama de borok ni para lama hingkai borok obno haiki tini to ton khamu tonia but hazar borok chini yangtei daily life soi tongo patient thango schools tongo yang kabangma centers tongo sub centers tongo nang yang tei daily busuk accident ngo daily school students rock uniform bai thangmaya amtei nugui to ngai nang obno bai kai sabka sat sabka biswas ab to hinmaya sabka bikas aborok to hinmaya but obono nang systematic discrimination ma hinai suffer to public khaible na ngai borok ni rules tongo regulation tongo ni so actually rules regulation to joto scheme no tongo but a rules regulation ni bagai jodi chini public suffer khaito ngai rules no nungtam khaine ba nung rules no tai bisa constitute khaidi katal rules hanam de jehetu all amatai 5 village committee ko lies ho more than 1500 1600 borok all amatai daily up down khai ka obni responsible sab na nai ba amagino opno special requisition angkhana ranai let's see tamang Sar taka sumung hage chung nukha general area ro kabang ma thai thayo je general area representative ni phai ka chung Lukurokno tam kok kasar nai ba condition nai di obo nai di ambagino ang sau chungno systematically discriminate khaijagai tung tangi ang kok sa nung buiniaro nai di nung je tak samani semalung lama kaham obo lama kaham buini to kaham nai karon borok to nije no baiki discriminate khaina ba chungno hangkai chini borok no hangkai omtike tonjau obo o taklai ni wati yo hake nostong man lama yableo o more than 4-5 years jefuro lama construct khaijaka o lama aboni pore 2-3 mas pore no obo cholinan motong liya hangkai government nugui tong authority nugui tongo tangi action na yaba action na di je agency o samung khai o agency rokno romdi now agency kuno statement rina phai to na kuno obno handover khaiga kuno khaya go babo bosor am tiken thanai